Kesorkar jela kalau ong baka yai penek ya kerukom trekam jangka an loka yukta ak bakinum ya laj naka katkum katai ka an ke batai ba omla bantung yikinong tre sorkar bala syong taj bat kata kalong kerukom trekam jangka loka yukta namar ba kebor jang ki bala syong taj kala kamduna bani kito ki bedang tre hakakam nginom la ban ya laj nakaan la ong menteri badu baderu unong aiktin ka sarkar ubah pol lingdo di kata dalam fundamental ya kejudan juga berkaitan namar ka bor ke influence jong kibru ki balet retire kala duna shibun banyak kibru ki barak officers ki barang pun ka service di kadai bet tang lo jong tar nong rengi but ba ini nak berdiri nak at kaptam gini dega at kepelawan din shibun ke jingki kelek juga ri di ban penong kam politics ya ni dah ke ba ya lambak lah ya ke public opinion ke loke ke ba nasrohi kamlang ethical President ke National People's Youth Front